family vậy thì lệ như là cái lung nhiều đi sẽ Okay. Amasa Nampi Media YouTube channel han bikin hozo si chunga ke pathu kan se na bana na bon zawin kalim naw salam kan bole pharmasa cookie actress min thangta Jessica Chongloi photo YouTube community post a kain ta dona hoita bang ama chan chin chung sang thu dongnom zo sin comment na hen sei to he ti kain gun na mi phachum pin question na hen bolawin tuni khwa hi ama ko na Donbut na in ngai la jo hin sole question zo si hin ki Donbut le pha ni hong saw ba ding he jin unnecessary question ho hi in sole mi ado asa saw hin dong kit ki ho vel ho mi na he cho hi a hi the chana hong ki skip ding hin na kam wan sa putin kainin ai thei dan da na chu question ho ki Donbut na ho chu kain bol han ding hin na hi chun ama to hin teu na hi ana pan te ngal taw hi te hello okay ni tha pha ni ha pa okay question number 1 nan dong pai tang yo ala good news and bad news kitidan hele wang phat pi in zinai na khat hen nei lang ahin wang sit pi in sa khat cha ni na nei zawin na lang hung bai le na lunggel ipi ai diam na kinung le diam ole kate pi kho le zong le da na nge na tiam kalang bai le ka ti jong kho ding kalang jong bai ha wang ha tho de in ni na chu ha de in jong le cha khat le ni ka na ya le chun ka da ha chaga hi sang wa chu kompia future ka set pi ding chu ka poi mo sa de wow oi mo nge na Donbut na chun na lunggel chu oi ma zege okay next question kan ka do nom chu tu lai no mai abang khat future plan di imanei lawa ana mai hi nawa jinai ding jing bo ki kel tam pi awmin ajinai zole financially independent a hi lo ji un boina tam pi atu zong om ji in na mai khat na hi na a jingla thaile jinai ding na hi in na jinai na a nang ma financially independent dingane ti go am to mun khat be na ya jinai ding na ti am sole he chi chung chang a nang ma lunggel ipi ham adi mama jing in ho society nang tu lai no mai tam pi jine ya dinga bo ki gal ma cha bol do ding to pi salwa jine ya dinga bo hung ping dan ki kel ji ti ho hi jine zo ting le ai ma ki gen thei no min ji chin jine ma sa hi job te ka ti government job te ka ti point ai ma ona hi lo le business sam kha tham kha ki bol do han lang ji ki ne le phazon te ka te okay oi mama ji okay aba next question charte lai si sunga hin minute nga se hi how sa bi he la chun cycle gami pi ti adeng ipi na bol dem minute nga se chu chom wali ma chang ko bol do lo mai the minute nga chu ma ka bol the pen chu mi hausa ka hi ale property house ni pai tam ta ka ho ti ho zo se chu ka ta san pen khat mina minute 5 ka chu ka pi do ding sta le minute 5 zo ting le ka le la ding ka bol the cycle ka ma ding ka bol de oi mama zine okay next question kain ka do nom chu tu lai artist han lang actress le atam zo hi amin ahung chi gut pan le aznai pe jiwin hi chi artist han lang actress le mi pi he thai khat chu a hi tan mi pi te ve din zong pi lunggel anei du ham na lunggel khat be dei win te tin ka gele ken zong ka gel ji in mi pi ve din zong a hoi poi nang pi ti na gelam nei sin sei pi o hanya actress ho hi Nampi ho sa hin arlam panga hi ho zala ichan ham khaya khang to hi arlam pang ho zala zong hing a hi en na di se na actress ho nei wa tu lai even na le henge adi nai mi tam ta hi ong phau do le jinei thu au min chi chu mi pi riang vet hoi po in hi zong chom kilung serwa jinei phat ka hi tai tia ka chen long chu hin tin na zong le chong khat be sort deu han lang art lang pa hi choi sang zip leo ka ti
Okay. Chale abana hindo kitna chu tula actress ho hi hong zinai ting lo le aji ti ho me bol thai ta ai lo le me ho ta ho jong mi ho ta ho ta bang hi ji e ti ta bang khat omin actress ki ti khat chu mi gan then jong a zording mi hon jong zording ti na hin ai le ipidinga actress ho hi aji ti ho te te ji ham mi bol thai ta ngan hi ji ham ti khat omin chi hi na dei dan ta hin don bu no numai chingchun again thaina de ke lo he na thing ta sai dinga chun Okay. again thaina ti chu ke lo he Okay, aban next question. Jessica na mel hoi na le na dong hoi na ho hi ve no om min mitin lunglhei na thai sa the jinge mi hoi na yin sa jong min hoi na hin sa jong tam piam ding hin ti na hin koki actress ni na chunga koki film company ho hi ichana khan tau sa ding dunggel na nayam ta hin sei pi thai diu ham cookie film industry lang hi khan to ne ti al teima bo se akuna khan keong chu ka contribute jo tham khat ka zo khama ka contribute hi ne zong le me na cha ami na chu ep support ngai che in tale gamle lam kai ho athupi sa support di chu akhan to no the main point here koki na mai ho le za dang ke cheng ji ho hi nang ipi lung na gelam zadang kichang tile atulung sedwa kichang hin la even ale kuki numai tile christian khar hi na zala chu zadang helang epi koini jong le christian te kichen kalwala phadwa poi okay ma gel dola enge di mo nge next he wo ka de english so ka hin hi sa kan do nom so acting na bola la ipia nom na sa pen ham acting bola la hi lip sing anop ka sapen lip sing okay so pi ken ka do nom chu jessica hi kaji hi le ake pa na ding ipi bolang atm ne thayam nang chu kaji nang le ake pa na ding ipi ki bole atm te da ne zikin ka sai dina om dan chu ki pa na di chuna okay ki pa na depend na zi ka hi ale mo ina mo bolo to te bol chin ka ki pa pin nang ina zi ding ai pi zan de yam ei mi ta chu pa ka de okay le ai mi te ikilung to thei na diu ba hi ipi bolo nga yam ikilung to thai na ding ba hi kilung to nga ya ti tango ikingai lu ngai jin ta le khat opinion ilungia u ki bangla u hin ji na ki to thai la u hin na ilungia u hi ki ba na dinga ipi bol ngam ti ho chu bol ngai bi chi alam kai ho gam lam kai ho man big responsibility ane ive okay oi mama jing ale next ai ibola hi bunga mi lo ya tu chana jenei ding na yel lo lai ham ki te khaname tinai phat thing hi la ya he phat thing thing kan nei te okay sister no hoyin na mel hi bi pha ha na hi ding ka ta sane ken ka do nom chu na jinei na lu na in sung min nan bor si khatale ipiti na bek thamo ro dan ta chu bol se tile henge so la ya chuna tepu hon ta mi bol se atamin na dan chu mo ulul ho ai wanga tu langa hi vela le tepu insung mi sanga alul ho zo hin mi insung phat mo ai bol ve chi wang sei nom ai bol se wale wa mi na ki lut hi in kineu sa ngai ama ho kalu tam alungel ka zona dinga chupan kala angai kineu sa ngai na tale khatwei once ke in ngailut wa palungel iti saidan hin ta asan wa hi lechun ke thu hi ke design ana sapena chu ngai kineu sa ngai na yes okay na sai hoi mama jessica okay next ai chaltin
Amy actress a ka ngai sang khat chu na hi in chule 2018 chawang kuna miss kun na hi lo chu tu zanin kalung anom thai hi la ye kan ka do nom chu ku kya na hong pin hi na ki siam na ki pam cái bà in thì dòng khát về về lại in năm số event gì tình lên na cái sự na tâm bị cái này gì okay anu ya chu mi khan na dong tan chi sai da tan yo nam sungo khan to ding ai pi ki bolen okay ku ki actress khan nong hi to na kilisa mi support chanji a lo pi na chanjawa hawlawaya mi thiet kiti ipilam panga na gelam mihim hi na in ake chamkim pun he zongle na lungyal nin sei ho mi had hi mana i popular mana i lo mi ai ngai sang mana mi the de hi point to be very honest I ke yong hi mi le ai ngai sang ai ngai lu tam pi wang ke yong mi ho sa ka hi point mi gen the ka hi mi gen the ka ti le mentally lawa financially and family background that in mi not such a point okay mi not sa be set ka hi point ji chen mi noise setting mi again the a hawa khen wang chi wang hi ka bol point ka de yong ka de po e asai hoi mamai okay next a hi mihim hin itabong hin khu ki mang chele society hui akhang to diam na sei tam ka sai lo pi in sai ole ama sa pena pathin he mi wang he mi pha hi zingin na pathin to ki than mi hi apha zingin mi zong ngai lu inji cho first born hin tin chi tal hi ne che wa mi ki tho pelang mi ki ngai lu le ka ti okay hoi mamai next dam na le phat phan na pi na pathen na thangwa kham jing hinam yes many times every time sila ka wela ka halji okay miyam che ke cham kim lo he na ka le he ne yum je wa nga chu pathen chu ata samel ji poina tina hin ne sa chu kokit press khat hi na zala na hin ngai sang na fans tam ding a hin na fans so hi ipi sei pi nom na nai in ngai lu ho chung zo se ka ki pa in ta le na ho zo na na wa dam se vin lang and ki in kho ki pa ta imang win lang stay healthy ka tinome okay hoi mamai hau je sika ku ki film industry a hi iti sanom dia me ki gelam ai na thai chanin hal khat kul luin da chen kan dei sa e ke nin he min bai te from more cool deals no equal du na kita na okay next na film album tho na vet teng apatau nai all thokit leng ki thim zotan te tin na yam na nei le ku pe nam apha zong o min na apha zong o min iwanga ka la pha kan ho wang ko ki bol kit lewang hoi cha ka bol do ting ka ken okay next chite namai hin ko apoi mo pen hi pi hi dinga na gelam society sunga namai ho hi ni piti le na deyam namai hin ko adinga apoi mo pen chu self trust ni angain ele ki ta san angain mi tampi hin ele amala ma ki ta san lo zia ima cha bol do lova ji ne zo wa ki pa di lova gen thai ta tamin na ele ki trust angain ele ki trust zo ting le confidence ki nei ji inna confidence ang ki nei ji in zo ting le bol go zong ki bol thei ji ka tinome ta le khachu pite society sunga namai ho hi ni piti le na deyam namai ho iti dam le na deyam society sunga namai ho chu ipiti dam mi him kha hin zala chu ei ma hi ta hi nambang ta hin ko mga aphalang bol chu apa pen hin tikate Chongloi ba do ti win nang ba me na do min sei pi khatwe be la ka du si na pha sa ka du okay next hi sister kan ka do num chu hi le Christian in sung di ta sem na dinga hi numai hin ichana panala nga yam chule Christian in sung sem na dinga hi ichana ti gut na na yam nin sei pi okay Christian in sung sim dinga hi pasal hi ise vetna le in sunga sumle pai ho na majority pasal hi na mi pa hi akemang ta ji
in sunga responsibility nei chu minu hi tam zo responsibility nei chu minu hi minu hi 90% role a play ngai na in sung pathin in hi na dinga cha chule ichana ni ki go nam ti ham ichana wang chka ki go point hi wanga Christian in sung hoi ta sim do ding wang katumi okay oi mama zinge next ai meten sport langa hi hoi chi lunglut pi lewan phantin tiam e ho langa hel hang pya is football hin na hi zong le individual sports ho zong ha focus zep lew hin na chang chang ana che de chang vel okay next chaltin pathin la na ngai nom pen kha hin sao ti na sa de ham kala ngai non chuna nakim bela to ni ma gin sa he o muslim ho yau pan kita ho okay ala so nawal sa ta achai na lang ting satang na ai song cái màn cái hành động nôm chú pi nhâm sa lệ pi kim neo bằng con amalia hung hila chun ko ki tia dinga hin pi na bol dem chule kasenal hi sa au in bol pi thei dem pinem cha pikim ne ta min pha ngai ka support social media ama hong phlesele jam ta khari in amin u pha sang wa chu dari nga chu emle hele chu nei ti zo chu ka de ki ka prefer je ni na ka sai dan chu yo chu ka de je ni nei do ta ngal emle khari lo chen government of India no ya scheme ahunglut hoi alung ahunglut ho hospital private government hospital ho helna ipm disabled chapang differently able ho na differently able ho lang orphanage ho adinga in building sa adi ho ama ho dinga thil bol ho veterinary sa adi become bol di ho tam ta hungin chi ti ho zo se abon cha mla ki election kai khat no me abon cha ka fulfill no min chi ayong hi ho society lam kai ho duty boss hi point ho mi pi mi sa nge zo i support du tale ise ivale imacha lam kai ho abol lo diong po in chika sei mana chu mla jam ta pinem cha pi kin ho imacha abol po khati nei lawana ka hi ale kalungel dan chu ka se hi okay next chaltin actor and actress hi theina dinga hi pi ngai ho penam actor and actress lang ipi hi zong le na hi nom na khana chang first pana the lunglut na ne ngai na lunglut na ne ngai hin chuta le actor actress lang tila email q se hi po in acting lang hi them khat idea ne ngai okay hoi le jing numai hi na zala period na nei pha le pilung na gel ziam na lung hang ziam na na sa teng le ole pathen phat thei bu da na ki gel ziam ti pathin phat thei bu na khat hi in na ai wanga to be very honest ka gel do ji pui na ke ana ji teng le ki tho lal ji in piri nei pha teng le ke hi mut swing ka ha nei jin ka lung mo han jing si okay actress khat hin itabang hindan chon chan hin nei le na tiam actress khat hi mana chu ithem za chu ma ga hindi dan jong ka sapo in hi na bang ta kile sa na nei lowa ki hi sa na nei lowa hi na bang ta uma mi ngailut na mi ngailut na tal apha thil pha hin cho poi mo pen ka se actress sen lang ko hi zong le adinga okay next chart le ka them ki sep tam na footballer men thang ki sep tam na la sa them ki sep tam na film actor actress men thang ki sep na mun chule ai mate sport la dinga zong alen pen ti thei tim tam na pen
sil chu sport namun cycle la hi le ipg pen ta a cycle hi khang to thei lo hi dia pidap chuan sei ram ki tia chena chan nal thai jim ka khang to ta be ti tango ya le Chang chu ken exact ka sei thei po in he jong le mu khang tau to nan te na ke gyal dan na mu khang tau de nang a sing bi okay next ai sister Jessica ko ki nam pia dinga hi ipi poi mon sa pe nam chule namai khat hin khuwa dinga nang gyal da na hi ipi poi mon sa pe nam ko ki nam sunga na poi mo pen chu kilung khat he khat na din kho me poi mo pen in ta le khat chu pite namai khat hin khuwa dinga na oh nang gyal da na hi ipi poi mon sa pe nam ti no me khat hin kho adinga tho ha he patient he very important he okay next question ai lai si chunga ke pa man sang pen hi koi ki pile na dei sa pe nam ipg ana dei sa ham they said to ke pa man sang pen ke adinga wang chu kan nu ka pi no min na ke nu bo se pun e ho la ho inu te ho e ho society inu te le ipa te sanga ama ho zo na ha to vin in sunga dinga sumle pai hon la lam he song le ama ho role ha la we na in sunga le ke in sunga le chi majority in sunga hi kamu do hi in kai kan chi na chu kanu ke dinga kanu mai kipana sangta ka pinomin chitan azi chu ke ho uchami seki ka hi vin kapa jong think ta sai nga chu kapa jong hi drug addict khat hi in na tin e dal hata vin amang ke ho uchami seki to kapa ahin khobe ke ahin sin ho na sum hon lamba pan la ho hi koi ma pawin azolo de ti ka he in zina chin kanu chunga credit sangta ka pinom okay na sai mama jing emotionally okay kala ngai na heda ke thim mai otin nan sai chu adi mama jing as question ha pen boy kan hinte ya ta question pen chuna bang khaloin ki sai sa nang le kha thim ta ai lo le dautal ai lo le thil dam pe sai do nang kanu nan ti chu kan gel le di dinga ka gelin na an sai hoi mama zingin kan pa sa mo zingin okay next question a hin inam sung ma wai ke lung khat thailo hi lam kai ho ji ham ode mi pi ho ji ham mi pi zi zong hi in ewa majority lam kai zi he katino me akilung to lo zi wa ko ke thu chi pen hen ke thu chi pen alen di ki chu na zal he na a thu chi di ki chu na zal zina hi kilung to thailo he katino okay ma bana hin ipi ki bole inam sung wa hin phungla chang ki sei inga diuwem phungla chang ki sei inga diuwem tis lam kai ho hi alin al ho inam sunga lam kai ho hi to meeting bol na ke ho han na khana di hi hoi chi pen hi jong le na khana di hi ngai to hen lang khana ki pum khat na thei de ngai to han ka ho thalio amo se chi mi pin al ki zui jing di hen na zui jing di hi ti ka yen okay next nan khwa dia na dei lo pen na chunga ipi lung kha kapan ai da la che okay education line langa hi chan na hi tam graduation ka chai okay next ahin saltin choi simple that han hin ezong la hin mo do tang ke te o Shahrukh Khan le Salman Khan ho chan de ya Shahrukh Khan तेरे नाम बोल कुछ कुछ होता है कुछ होता है सदल कपूर और दिशा पत्नी दिशा ओके फेवरेट कुकी यूट्यूबर्स everyone ओके kamu zo se subscribe ka bol ji hai ओके Daniel all thong siam footballer langana Daniel chu ka he po in ko ham Daniel mate ka hello to so utong sim wang ka in so I'll go for utong sim ओके तो ये politicians langa hi kitan pu paulen la lol pu ho collect anin honin ka hapon but pu first sent bita paulen dal na pu paulen dal
pu paulen lam kalam na po khole tele sai tu constancy tu MLA te ne te ala aban chal ten piniam cha or pikim neo piniam chang ka hepo ka ki hepo in na dan cho koi ka hena wang ka ki heto personal la ka ki heto so I'll go for pikim now. Okay, pu paulen mang dong no pu klai khong sa pu pautin mang. Okay. Next election hi koya dinga campaign na bon Dr. Lam tin tha. Okay. Okay, next chaltin next ahin simple that kinin tuilung na mai thayam te tuilung na hol thayam kiti ko ham asai pa cho min ne na gils gillen chongloi ko gin le ne kho kho. Okay. In la nga kom de tuilung mai ka ha chi wa be se na in bo koi khu ni ham na kho ho ka hi jang noi me. Okay, jang noi na cycle langa jang noi na Okay, na number thum lang ngai pidi mati kene Anai ye na ye next ema ta sa pha ake lo me na ta sa lengin na mela ye lekha he na hi ka het chenin ai le ai mi na hi kha hi khat ve kum le ta si na na nei ji am nge ka nei ji Okay, next gangte wiki ki khanen zen virus kumal ne na la ya antia ka he zen vi student khat nei tho chona na yo Okay, next ahin do mana na ya ne sumi ten midang to kichang dingin na hin sei lew ipin na gyal dem chule ipiti na don butiam ai dei asai ha tam chu asai ha in parents no me ho tam zo parents against ki chinom be se lo ne ji chu ne wa pana inu la pan in boy pi hinna ama ho against a chi riang a ha ji in hi wa ka dei khat ama dei ho ama ho dei lo to ke ba no he ting le ka convince na yana ka hoi ta ka sei ding nom vin te te ang ko ta sne Okay, sai da no he khat so sang tiu hin gem kana chu nen ko te chu na su na sit mum lo le na do ma pa chen o chung chon ha mo le da to te cha sa ri ta chala 10 lakhs nei la chen pp na mang cha dem 10 lakhs kan nei le 10 lakhs a hi tham khat hi ke ki man cha den ti le family a ka in sumit ke man cha ne dinga ka koi ting tham khat chu ka ki thopi nom thei ho ka ki thopi ding ta le awal se wang chu saving ka ki bol hi lo wale saving ka bol wale invest ka bol de nei le Okay, next what is your dream baby my dream is you baby ole next sao ti lấy xin min thân na nei ho la a hi ipi pen ho khu na ngai sang pe nam ga se pakete lấy xin min thân na nei ho la a hi ipi pen ho khu na ngai sang pe nam ati dan he na amen thang ho zo si la hi ipi pen ho khu na ngai sang pe nam ti na dan cha okay amin thang ho la a khong meeting mi ho a hi na ki le sa pi lo ani lo ke ki hi sa lo simple thana mo ho ta le mi ki thopi ha no ho ti ho charity adinga sum charity adinga pan ha la ho khuna okay he thi next sao nang hi ipi ni hinom pe nam cái hi nom cho tamin cái hi nom zong cái hi zong ta in tu malama cái hi nom pen chu spiritual lang ka weak valin spiritual line mother of prayer women of prayer cái hi nom dan chu taw na ha ho khona okay hoye ale le ipilam lam he zong le I ho ko ki sunga hi koi na ngai sang pe nam ipilam lam he zong le inam ngailu inam ikam le nam ti dam ngailu ho ngailu a pan la tinga ki kong ho pan la ho kangai sang
mi khat pen ti di cho mi khat o à particular say thing bilam hi song na bol pe for example na politician footballer la sathe mai lo le actress actor koi pen chang bala ti cha mi khat se na doctor lamtin thanga ngai sam ni wow ziem po nang wa ala eo tribe to ke chen den de mi dang tribe ta ke chen den de yam ki khan me na sai talam I ho try bo ko de are you reborn? What's the most challenging being woman? Paune all mang neo. Define the kanin sentence. say to mo Are you reborn kitia? Spam. yes I'm reborn but me doesn't pass some like easy Okay. next What's the most challenging being woman? Paune all mang neo. numahi am most challenging dila numahi in sunga nunga azong ikhe in sunga nunga azong ikhe in mi in sunga minu zong akihi di hikiti ahi zong ahi in stale mi zi zong hi in so challenging ama ho hi in kho hi koi mi dangin ne khala jan chu pasal sanga challenging hi in kho ada atho gim ne ding itham allo akan again thaini tampi hom din ti wa hi ipiti yong le pan hala ngai si ha pan ngain she should be always strong. Ke bana That to is the say most pepeo. challenging katina. Paune all mang neo to say pepeo. Upaw niya. Okay. Nang Oriflame all. Avam product. Avom. Next Avom. CPO. Oriflame. Okay. Abam chalo hen. Ronaldo or Messi? Ronaldo. Ronaldo na takhat hi ke mi dang zo si kan dongen abang khatloi Messi tiloi Neymar tiloi min nang Ronaldo nan ti jin zonga ke pa tho kan sai ka to dai boga nup na kan sai na le next hi film ki na tholo ta te gam pam nom je hema hin na Bon. as a woman give some point that makes you hurt sometime. That hurts sometimes. Make us hinazana problems in family and family, especially family akona burdens or problems so sitting the cha na penji hai. Okay. Mấy thấy actor actress là quay nó để em nó mình là bác là sayo. Gokul to Bala to Kamla. Bol pe mi hola la denga hi quay nó đấy pe nam so la ipizia ham. Footballer ho. Ronaldo ka dai pen di ta sin Ronaldo ama khat akechep skills nei ji ho se akechep jidan ho bo se he point hard work ho dan stala ata asa dong hoina aki Okay. humble dan ji na ho ka dai di se My question is, if you had the chance to change one thing about our society, what would it be and how will you do it? society wa healthy tile healthy tampi au min dei sa au min hin la khat bo se ding ale leadership kilandan ka hiam nom even ale eho society adinga le kha he well educated khat eho society ada adi ading dingap cha adi podo ngap cha tale thige apan langap cha ni hong ke se male why don't we support them katinom ibudan support lo ham chi eho self benefits ilole insung mi he tia insung mi ki vet na lai ji wa he chi bili seidam eho adinga Chang ei pui hoi the o leader kilen lo right leaders ikilen lo he katinom ei thele chingau tin igam sungwa aphat thil pa chom pu do ate mi yo umale chi support jok te katinom Online next Sarah.
If you can go back in time, what is the one thing you would like to change? If I have to go back. Part masa tu. Ima chaka change nom boy aji to in hi failure success ke pani kani lo se ke experience in tioi apa se ka experience of se memories in memories at koi nom install future apa abu in common ti chu ka focus ti ka khial nom point Nan neu la ya ju pi hi din nan thanom pe na. classing class to ka hilai cha traffic police hi ka ta nom Ala na fen so ding a hin message khan hin pio. ka sai ta cha Oh, okay. Oh, actress khan hi na hina. English I'm saying. What is your biggest weakness as an actress and what have you done to overcome it? ka weakness actress khalina ka weakness tan chu hila ke hi kamut fu lawai la kalung de la mila kalung ahana la acting ka bol thei khaong ka bol da jing ka bol thei lo jing he kamut kam ipi ka bol se kamuna ki depend hena jina chu ka weakness pen kha jong hi in cha ringa chu kan patient jep angai ka ki se in ka overcome lo wang chu ka hepo Okay. patient What is your favorite thing about your career? What motivates you to work hard? My future motivates me to work hard, and my favorite things about my career is Hey, Pawan sayo han lang nang gansi. ka career rading ka favorite to hila. Boina ha sa no amjong le ka chi zom jing ka stop lo he. This is one of the favorite thing about my career ka tinom Okay. What was the hardest thing you went through in life and how did you get past it? Hardest thing chila. Atam the jing hardest thing china. Mihim ko aja hardest til ha sai to se chuke adinga hardest is in participant ka sai thei poi Okay, next start. As an adult, what are the kinds of personality, characteristics, and jobs you like your future spouse to have, and just in case you ran into a aggressive and abusive in-laws, how are you supposed to deal with them? teacher le ka future husband tin pitabang future husband na dem tin hinna ka pasal ka dai chu response in sunga mi pa jong hi ding hin mi zi jong hi ding mi head of the family hi ding so aman a responsibility ho ke head pasal chule thasalo ding na a responsibility ke head ding chu pasal chu thasalo de te kata sanin stal ama Thudoh sa chiri lo kyong kalungyal kanumai ki wanga chu ilungyal de ho chi bola phante chi bola phante ti ho ti aka gyal ho kho jui theo mala kathu ala ajong khat we la ka dein na tabang chu pasal chu ka dein stala job lang ititing le ama chi job te ne ngai katina point katine kadei chompo in ipitabang job hi jong le min tu ka gelungyal ka seng gelungyal pasal chu responsibility ki a heting le ina mo ki jam mo imoi mala ki thau da symbol thei ne to thei ke wala summu ne ten tia pan an la ji hin na tiwa tabang chu ka de he chi ji ach Okay, next. Lấy sĩ chung mi vang papian ho khu itabang mi ho hin ten tiam. lấy se chunga mi wang pen ho khu mi ngaidam han ho khu hin te pate Okay, na broken khatam na riso khatam. sona mai Gulang pa ki khen jana. Okay, adolescent period like ta hi hin khu mang hi la tamin. Siwa hi loi le pai zi hin tiam itana golpha kelhen man tamam nu le pan amo puna aki he thiam lo ho in sung hin tiam sa te chengol sawa hi dongma in sung ha sat azi
azi za chumchuma hin khogan thainan lungel ha sana ya depression ha chia thiam jena langaya effects ho hi right counselors aki het thailo ji o ham tin natil khono mam iti natil khono mam hangdong tampi kingol sa hi loi le gol ki chu ji zong me to asai do cho tio to asai do question na ki dong cho bona chu include ni wang first and foremost in sunga ko na in sunga nu le pa in ahil di dong la advice api di dong la di do la time api di do la api zo lo ji he a main focus a main problem katinom ta le hengi loi le gol la ko na zong lo le epi ham na ko na ni tam ta achi hial nom si na so depression right counselor angai chaji ham ti ham noi lang right counselor aki het thailo ji o ham ti chivang ka sei thai poya okay ban sal te numai hi na ti poi mona sa pe nam chule numai hi kumiza na jinei le hoi be siwam wait ga hunga yo right counselor aj ka chamba ga sei la okay right counselor anga aki het lo ji zong hin tin na stal epi zong le imzo se ei ma chunga ki dipani kingol sa mi tam ta kingol sa hong ko le koi ma sei lo wa ama le ama ki kel kho jina no kingol sa na ko na hung do thaya in kho aphalam pe amang jong tam ta min na pi zong le 80% elo le 90% hi ei ma chunga ki dipani katinome ke lung gyal da hoi mo zinga za question ka do pen chu numai hi na ti poi mona sa pe nam din sei tam ale numai hi kumiza na ki jinei le hoi be siw den jinei asai zlau cha nei di tile 30 masanga ina 30 masang 27 28 ho hi amawal pon ge zong ge wal pon che pha siwe ati e wang chu iti kumin lang khana ga sai dinga le im sang tan ne ya bol num khat ne le nakum chi zong le chu first priority ana pi nga engineer chu first priority api lo di ama ho ta bang dinga chu first priority api lo ding kai ka dei di chu i carry in time ai nga lo hin na carry hin nga izitin ai nga the izitin ai nga the i sai hoi ekne ale ipm sin khu bo hang sa pe nama actress na film na hang lut kun ka sin khu ka khu ki bol thu ji na ki lal ji na ale ko ki te film director la nga koina ngai sang pe na paunyo khu thim pe na line ti khati okay ale class 12 exam a cho person is na mo ka percentage chu 74 and 78 ham steni khatan ta ni maziding pathen ko mana taw kha tam ka taw kha in hi wangin ka ha taw kha ale pathen he mi na dayam ole nangin sem padin dayam pathen he mi ka de ale real so on lunglut am real so a ko ong kalo ei bo khom pidi o mal ka lunglu ni ka chang sa awang ka mo nung si ale next ai film album lang hi mai lete sanga hi masa zo advance da ni num win in la tu hin mai lete hin ei ko ki te sangin a kham to ma jing tawin he chi ko ki te ni iti pan kila le film industry lang hi I khan to wa mai lete pha zo diu vem ama ho ko ate ga sai dinga eso mai la ko alam kai ho vin he na agam ne nam lam kai ho ha support win na ha support ta la khanin ikiputhe even e ho ai etile athupi sa te lam kai ho liter ho chilang film lang to athupi sa be se ang kamu po inna ama hin to pi sa ben la importance pi hen la chiyong he evet to pi la hin ang to le ding khalang pe pha de ya ko ki te sunga ke tu so sanga ki dem tu na ki sei sit ki dem tu a ha zo atam zo hi ibizi he dem alien di to ki chu alien di ki chu ji zong hin tin
kidem to say sin ho tal lang khana chu mi ho hi se ale mi khan thil khat abola le pa cha na support sanga tai kha di chi do hi ya bol win na chi ki ngailut na wa ji a putinam okay ala nangin min nan dem ho om ting lei pin gel siang min ei dem ho chi lung nom mo hi te jong le ke adinga wang chu min ei dem wa aphat cheng kha cha phat chom na diong lo hi in ka thupi sa ji poe aji chu ka hin dan chu min ei het sanga kin ka khe zo hin okay ban chal la hin mi khanin IQ test an bole kan sai dam ole phat lut bal le sai tang ka het lo jong pani cha pani hotela puri thumani ole na ki to chan in mai za lai bal khat ding in sanga switch thum ding lai gui thum lo ding hi chi lai switch a kona chu blab switch hoi chi ham hol do ding ahin lai bob chu khat be ebo na to ka ha pa na chi an dong pa all cha kan Donbut tange ke pa me okay and next answer yong to video ve ten answer chu comment a hin pilena nge kumena ai ho nam ko ki hi za dang te noi si chanuwa adi dia pui pa te bin kisan mai san na anahu u igam song jing ujong refugee tia za dang te nei ko ji nau hi na po na ji ipi ke bola za dang te noi si chanu hi abai dem nang malung kel da hen sayo big fan min refugee e tilen ke wang kapuna po aji to refugee hi po ve na po na lo de he e ho rights u history tham khal ko je bitin hezep lo hen na mi say go se apo na de hi po ke wang chu honestly kapuna po ya aji to refugee kai po okay ai mo refugee galong za ni ve ya ata sanwa ki chaw hi di lo bo che adi ta se na to gal jam ke lo so na history of ngai tham khat history of them khat na okay next salty on tu lai khang dong tampi nupsa na langin ho e ha man tawin ipija nupsa na lang zo hi e ha da lo hin tem chale ta sa le gaw lo ma hi ipitin hu ke mang le kham to ma cha na chale isem pau lung da ya hin hu i man thai diu ham asone first pen to khang dong ho nupsa na ha khat le tisna ti khang tu lai khang dong ho nupsa na nga hi pirai ha chu ham til pathin hi hai zi riom ti na ti adi wang chu ti ho hi ne hi wanga spiritual la ka ha lo in ka kiza pi zin adi wang chu pathin ka sei wanga hi ka kiza pi zi ni he jong le pathin I ha sam zi wa sta le in kon do na gen thai na ho background ho hi hai zi teng le nop san na nga I ha chi no min inu la pan e adinga tho gen the ho hai ji teng le chile inu pa ang ko na tam zo he nu apa ang kon anga ko na hu po do teng min chuma teng ki mo tham nop san na hi ha e kha ji ve ti ka sei no actress khani hina hi gi ko apna actress langa hi nong lu bu ham ki te khalam me wait ti ma sanga chu question khat min chila lagaw la pathin ta aslang pi a itin tham khat min isem pau lung da hin hoi man thai diu ham isem ipiti chum lai isem pau lung da hin ko ke mang thai ram ti na sai chu ansal nan pi to ke lo in ti ke bang ta lo di ham na ang na sai chu bi na ke bang sa ta te ke bang khat ke lo jing hoi sial jing ta me okay ban okay next hi astula mi khanin anon na ba khanin an kol jing ka den ka ho pi jong le su sam thailo ka tha pi tu na ban chal ten actress hi na actress khat jong na hin iti ko ma pa na lung lu na nei ham ki khan actress san lang beauty pageant le ke chu class 3 4 ke hi apana kalung na lu de
I don't know why, but kan yaw jagi abana kalung dun. Lấy xịt rằng mèo hay tiền hi đình nó nổ mầm. Kanom de pa kiyan thay walin te. Kaya wal jong le. Tilo. Mi phải question nói sao để xem nói hi skip thì Okay, next ahin. Sister, tu chung pineapple kuina chu ibola na pandu ham album lang hinga adina ti hitam. Nama khoa tu da doi pinya na yam. Album lang wang tu ahi kampa ma kom jina beauty pageant lang la album lang hi macha ka bol thai lo in ki venan te bol thai phat phat te le na time carry hi sa ta te. Okay, kampa manam ja chu kuin pineapple kuin chana din thelo tam jo na. Ai chu ding hi we tang pineapple kuin na cha ji chu massage kana la kha ta. Okay. Le ai mi love song la sa wala ai kuin na ngai sang pe na ma. Love song sala ai. Ikhatta. Lung sit ne hi cham na ngai ta sa ba ko. Lung si Michael Lun cha ta na. John Lalboy te. John Lalboy actual ba chu. La sa khan drama amin ngang ka hai tai. Ama te helam boy to. Kaisa. Helam boy the stage performance abo khom ji ve to. Khona ti ba. Pau pute la jong sa ji. Ka gyalo thim me kana. Okay, next. Inam sango ki to mo no he na ba itihana ga he ting le hin isana na pu na jiama. Namay chapang cha khi wangin na kipun na se jingji inam sung ay ikitolo no imal uslam para hi ikishan no hina hoy sele imal uslam art and culture lang art lang as art lampi lang as lampang lang atum tumay bin ikhat politics lang saya tan bita organization no chong min bin sale Cookie Thudoh win iki boy kit win na ti hoi even na le ti ho boy phat him cho hita po mi zo se in mi dang ho in van tham lai zo ti ho halang pe phatawa ho ti ho da na ho inam sung ki ka wa ti ki boy jing wa ti wang so na lawa if a generation a future generation wa imacha sparkle imacha kam he. Okay. Honestly. Okay, next na. Ziding zan mi khel na ti mo le elusit po le zadang hizong la po na ti mo. Zadang man ka dai poi ai lung sa le zong le zadang to kitchen po ai mi to bo kitchen de. Wow. Ama an se de na zo zat pak sa pa to kitchen in ti te ki ne. Ange ta cho pa to kitchen de. Ole pathen me phai sala nam se mi pathen ko ma ki pa thu na se kha ta. Chei do ta chila. Kasai khae. Ba chubang lom ma me hoi man ka ki sapoi. Okay. Sana khang hen ko ya man tamin na chim se na na man digin ka hen dei se e ti. Henge chim se na ka man ko re ki song. Mi khanin tu to ai gam pa ma no ka he e piji agam pam na chi ham future carol them jila dia kal song ni ham o film lam panga dinga kal song ni ham chale film lam panga hi ichana na phat chom piam chale nga adina ti ham chi zampi dina ti ham dong set na hin sai pi te o Gampam ka chilo na chu ke hoi thingta sai dinga ke in sung ha sa ko na ke aban kale ka simbe na dinga families ai ki thopi di ko ai ma cha ka nei lo hin na financially I support di ko ma cha ka nei po in hisi to gampam ma to thei to ikat aban ka sim nom ho lo hi sim to go de ham ti ai ka chi in la kasi na chuna ka tong ka tom kha chuna ka tong na ni wang ka hung dam mo in sot ta hi ka dam mo in to ha ka hung dam to til dang hi tabang hi the future career adinga kal song ti jing di la na okay ai mama jing e to next sa su tu la
tula media na ki mukha the ti ngam pamanom ji so hezing na okay next charta tele tulai nunga chule gulang ho chu tu chumin ti koi tari le nunga ami het thei ong hi tingu le social media la nazidin na pasal de itabang mi na dayam tia ado tingu le mai lai le kol hele christian hele hello le ei lung si thei mi ka dai atiu hi di na sam ei ho christian te dinga chule nang itabang mi na dayam ki te khat me enjoy jong isai ta win na is it a christian khathi na chu christian de kitchen angai jat dang christian non christian de kitchen wang chu aboi na tam tam pau jong pau amas men pau la ham ke bang lo ti in ele cha ang I ho jong ke bang lo ima cha ke bang lo chu ki to thei lo de he ki to thei lo de he hai chung ke wa christian kha hi na chu christian khat to kitchen di ka de in cha le ki to lo na bo se hi po in kitchen so thei po na okay chata le nang sei cha di mo mo zinges gan ga sei num khat chu na ji pa chu na pau ki ba pi lo le na nu ti ho na pa ti hon jong mai cha mai pi ti hil theya po thei rong na so to be best about yon le christian hi le chin ho tham ka be anom do min non christian hi ala chin a christian ki non christian do ki chen ki so no mai chu aji te da na de hin a christian ki ha lai ga ho di yong chu ai thei lo hin ai wa ho ngap cha ma le wa ke bang ka ho ngap cha po ye ki mu mo da do jong le christian ka hi ka lunglhei se le aban chal le hen koki sai ho society sunga dinga I think words zudon ho lo chang nyo he nang in ipiti nam mu ma namu sinam nang ma mu da na ipiti ne gelam ma ho personal problem ani zi zong hin tin na kingol sa na ai lo le loi lu ko la ko na ti ho ye family jong vet kol nga in ta le ani ho jong hi anga the ding wa society lam kai ho hen lang mi nu mi pang pan la hot na sat a la ngai pitham rehab center ho ko ya khat anga ding wa he bi bol the ham ve ngai in sta le na ti ho he in igam sung wa hol inam sung wa tham ni azu ho jong hina chi ho ita hin ki kham hen lang te okay phasing to aban chal te women empowerment hi christian te dia ipiti na sam women empowerment hi christian ke dia numei zo sa ding hin women empowerment hi christian hi non christian hi zala non christian adibo hi tine hi po numei zo sa adi hi katinom okay zu don ho nisane wa hi pina se pina ma ju don ho nisane ho drugs aking ho sa ko ma ka sain ke zong ka in sunga ti ho chi a hi in atam zo yo society ai numei sanga pasalin ha bolin na ni go thang ho dia mi pa ni khat le ni hi ti hin upa ho ada na cha te tam ta nanga ko na example kila athe u example papa kila athe example phan na show lawa ama ho masa example phan mu sa lawa ma cha nanga ko na learn no din sta le mentally hurt apa chan aso people chan ni akingol sa na chu numei hen lang person lang in sunga imagine lo ha dinga chu mentally I affect na ke yong kapa zal ji na ichen ham khat ni kapa chu mi pha hin kal ei lunga in se thana pha ni ma thne ho ji na chu mentally to kha jing lungel to kha jing hin chu la le te ham mi la family ve thing le mi la ke lung nhiều đi sẽ okay ai mà zingin aban hong sal ke
tu na ka lung neu to poi aji to ka chama ang din na to I'm very confident. Okay, kan pa chamongin aban sal te na ai mi actual hola hi koi to ra tho kom le no ma sa pe na Boy chung. Okay, aban sal kitin namel hoi na hi inam piu hi ipiti ki choi sang le na tiam Ha? namel hoi na hi na nampi hi ipiti ki choi sang le na tiam Ka mel hoi na ka choi sang na di chu point ke akona ka thil bol to akona atham ka life experience ka ki ham bol na ho nu mei chapang hin akalung ke ka ngai to ho ti akona cha chapang nu mei chapang ho akona dinga nu mei chapang ho adinga nu mei chapang ho encourage ka bol thia ke akona example pha amu wa ma ho lo kitil khona aman hi site adinga kapol site peninte. Okay, next ahin hobby ti hamo Ka hobby chu buhon hin gardening bol hin gardening hin gardening hin na buhon ho gardening ho start makeup bol ho kalung alot ni and then okay next khúc tin là mong phim ý bỏ lại vào mình thằng ra họ garden là nên xây lên mình muốn nó thân là bỏ sẽ cần giàu đấy Ano chang sumi tam ta de abu ko honon cheng. Okay, next starting novels like pi pen hona sim no mama Love story lang pang kasim lang. ale na favorite quick and say what ya kan hasim pon na hiwang love story lang ko kasim lang. Okay, na favorite quick and say what ya Quote quite okay. Ko favorite quote hile. Think like a queen is never afraid to fail, and failure is another stepping stone to greatness. Lengu bangin no mindran na okay ahoy sele na thim mong na lungel hoy ma ki chim mong next salte mem khat ki a ai ma lung lu na lam panga in sung mi chun na zone ilung lu na e het them pi lo hi ha na sam na to kha le in sayo sele miss good runners up title na chan a chu ipi na gial do ma sat penam Mehim khat ilungdei mga family na support lo ahin parents ho injo icha teo ho hi adei u ipiham ko mizo che chu le khathim hi po in mizo che chu atalen cha chom hi in chi parents ho in icha te future career de itu peace avale ama ho hina adei u ipiham athep now alunglu now pham ta hol ta cha full support pi de he chapang chu foreign gam hi lo le kol gam mundang da hi ti at bol de ho la wang chu lekha symbol se chu ideal ji nu te pa te nu te wain percentage in future decide lo de ti wa he ka sai pi no okay mi ching ta na he nang ba ale kalungge ka sai adi ya cha abana chana miss good runners up title na chana chu ipi na gial do ma sat penam ka sai jana chu pathin ka gyal do in nila kizum solwa ai kizum so sa lo ji na chu okay oh yeah ale na in ko like pa na pen ipiham chule aji ipiham it dan ka ki pa na pen chong ke kanya wa pana actor hi actress hi ting beauty pageant hin the crown khu de hoy kan tu masa pen hin na kanya wa pana chikana tu kana thano biji na chu ko fulfill pha chu ka ki pa pen na hin tin ta le chi akona chu nunga chapang ho ka motivate khatlini ka motivate so hoy ka ki pa na lin pen te wala who is your inspired person inspiring person hi kaya mi tamten a inspire la hi Mother Teresa hin
Catriona Gray Miss Universe 2018 hi in Priyanka Chopra hi in talam kanu hi maholi hi Okay, na ko na chi pi program kan siya. injar se ta So team by acting ka. ka favorite yana Ah, ka chipi okay. Iti ko mapat actress nang hiyam nang duam tanan. 2018 Na favorite color le ham. black gray white. What is your parents' constraint and suppress you from concerning your reputation? How will you act? Will you still pursue your career for reputation, which was highly in need by the small film industry, or will you obey your parents? Nghe thấy không? Căn sinh À cái cái hết bàn. thầy chứ. Okay. À con này cái hết thầy à. Inside. Chứ chỗ hi ala chun in có thể future career future cho en ki hết hin pi ki hung ki cái bowling cái dia khunu ma phatum chi en ki hết hin parents ho pi se yong le cái wang chu cái ding a pha chu ko ki na cái dei zo chu ko chi pi de Okay. Where do you see yourself in 5 years? in 5 years. Yourself in 5 years na. 5 years chu 5 years lang lawang chun cha zong kan nei mai the tai ka Okay, ban le. Adang wai ai lo tim kan skip me In sunga ding ai ti pai mon sa pe na. in singa dinga kilung khat ki ngailut kilung to pai ma Nang ma ding a so le pi pai mon ki sa pe na. ke ma adinga to ai sum sum po Oh, he de na. Ji cho la zo lang na sa in ba ban hong sa len. Me men khwa ding a I pi pai mon sa pe na. ni hin kho adinga hi pathin het pai ma pen In sunga di ai pi pai mon sa pe na. in singa hi ki ngailut pai ma pen Nam sungam sunga di ai pi pai mon sa pe na. kilung khat apai ma Nang ma ding ai pi pai mon sa pe na. ke ma dinga sum pai ma Hechi question and answer board te tia kan gela he ipi lung na gela. ka ki pe en te zina cha Okay. Namel hi unit na khat na nayin. Namel zang hai ma singin nangin na ki henam. ke ke po So le alam pang hi na chi zom ding ham ki. ka zo chana ka chi zam de Pani puri na khom ding nan tim na nom dem. kanop de he langa zo ai pani puri atuizin langa zo hum thele chun thade Na sanga chapang zonan hel e pinagel dem. boy na sanga new ki na sanga chapang ki nin nanu leng ka hi ekati de Mi ho ta khato ke chena. Nein khwa sum la pai ni la cha sela chen awa lo bi ana ding. Ai wanga na jipa chu ni sa lo mi hi ding. Mi chawai ta khat to na ki chen ding. Na ngai cha cheng aphat cha na cho pi zo lo ding. Ai wanga ama chung na lung sit mong hi ding. Chule ni sa kham na thei ki ti mong na lo mi hi ding. Mi ho sa na theng dem mi wai cha na ki thlen dem. mi vai cha zo chu ki lan de Okay, chu chu hi hanu na. aji chu ka he ni san ne aji adinga ikapanga ham chu ka family akona ka he aji na chen mi ken the ka ki chu Okay. As kya nan gu tim chama nan lung sit nan cross ocean. Inem thau de ta zala phat bo le na. Ole lo se ki chen bi le ro chula favorite tourist place in the world. favorite tourist place ataming hoi chu pen hendam ka po ka visit no na tam Okay, Baldi by Peki and sister, remember me, I'm Alan from Dimapur. I hope you are a good and best of luck of your actress journey. alen kan gyal do chini ka mach ka neu la ya dimapur school kai kom pi hoya My question to Jessica, what is the important role of actress in our society?
act important roles actress are important roles society achile is society we are lampanga he ithi lai we ti phot na khat jong ka hi win to tale atang sei de bang je dong ke hebe se po chilai tale na chom khana di jong le na lung no mo na ke ho nei le na mai actor actress ho na mai hoi ta ho no ting na lung among zi this is a big role within the society ade le favorite kari thingha mu zo se ka du in stale batot sa ka du favorite place jang noi Jangnoi na le chule hel color he no me te hel color pi sam color dei pe na ke color ka de tamin hin la kilo pi pen chu ka natural hair color using black what is more important for a person, inner beauty or external one? inner beauty is the most important one iti face outer appearance iti hoi jam chuna lungthim ase nan Sunglang hoi lo le thelo zo na sunglang hoi lo wale you are not beautiful at all ale next asal te beauty contest a ho hi numaya dia malam kerala dia isana khachumna anei thayam cabin crew modelers flight crew extra hinom ho dinga ham beauty page na hoi din ting la interview this item stage fright ho jong reduce me face exam jong me face ki cha me vietnamese pi vet le bulti la chin ani ki che ji ni na fear khat ki nei ji ti ho reducing confidence song confidence on ki gain be in style el a mil I it represent ki bol ham to knowledge ekne be in style min question in dot teng hi ti answer ki bol mi lung thai hin te ti hoi ki he en ti ho do se chu cabin crew interview ho appointment in presence of mind especially presence of mind very important he in ti ho interview cabin crew airline ho important hi model lang iti ting le model lang chu san ngai jin model gong jin gong na slim ngai jin model looks jong nei ngai model looks jong nei ngai na ta le ki pose ji dan ho jong idea nei ngai ti ho ki le pi further a chi dinga ki gal wale language other car in english to hindi het lo poi mo the next question nang ko lang lam pi chu government ho ko ma ipina sei no ma holang lam pi chu government akuna government ko makasai nom chile government of india akuna scheme hong lu ha ang chu zaw tha hi ta in lam pi set na ti sum hi za za hong lu ti ho chu aboni thil danga mang chalovin lampi hoi in sim tin mo set mai ho langa khu ki mo set jing in with thakhat ka se yang jin ti a khun he na ya cho isem wala hoi tin a loading in sim ti sim lo even ka tin henge cookie actor actress a ko na ngai sangam okay actress ahi ka ngai sang hi numaya hi Rebecca to sang pui ka ngai sangin start pasala hi Oboy chung upol upol okay de zamang ale hoina na changa la na sakhatan ka sakapur ka satay pon ka chang gospel artist hola ko na ngai sang penam Mary vai thai to hoi nilam okay now Jessica Rasin nu kin ka do nom chu hele nunga khat hina zala azor ding alung se ding mahin cheta bang chu ai ma dei a hoya a ho kelen ngai ham chu le ai halung sit ki vet ngai in tep sikit le zinei nung ting ina nung zam ho khu itabang a hi dem no mai pasal nuya kunum lo ho iti bol ngai in tem no mai na pasal nuya kunum lo okay is it thing aju alim ki se vet loading a hi na jong vet ding alung gel ho jong het ngai
alim ki se an pasal ki choose wang chu ki choose hill de ka tinam e lung se ang chu ve de all rounder ti tante all rounder ve de hin chu ta la ka chu de nu mai awan chu de khat mi nu ya kunum lo ti sa okay nu mai exam jam te mi no ya kun num lo na ji no ya kun num lo okay mi no ya kun num lo ho chu le ipite seidam nu mai chu izino ya kun de ki ti mana chu sai ro se bola sai ro se a chon de ti na he po in ilungi aphat umzi hin ei lungel jong pasalin ala aphat pasal lungel jong en he bi phat hin ti ho chu ki manage them ki balancing ngai na tale nu mai azam zam ho ka sai nam chu nu mai chu ji nei de ngai ki ho na la izi te asan la san de vom de hi nu mai azam ho chu le azam zam ho chu le ji nei de iti ale ithiga pan la dinga ki go hin ki go ji hin mi exam jam hawang chu mi ching pon te katinam how would you like to be remembered by others? What's your biggest fear? kina min e had email chi nom pension me Jessica is not just beautiful outside but inside as well e gelde kade alim ki se alim gya zo hoye ti e had do kade Jessica hoi ka savale lung sit na ka ve hung no yo te hung no yo kan mi dai foi ale ni kha se chief minister hidin he chili pina bole Nikana chief minister ka hi ale for Qatar mas pena Qatar get jo ile Dr. Mark ho get ka hu do ding ka kha do ding and then nikana bol thei hi ale nikana bol thei hi ale ngang bui pi pi jing u igam ho jong ka pi do de ha okay album na thola koi ko to na tholen na sa pe na ka sai ta okay next hi album tat nan thodo na dinga hi velza ve na mol pho kha ta album khat thon do na dinga ye actress nong hi do na hi ti dan sa okay actress khat hi na ka mo pho ka actress hi na dinga ba na cha ka mo pho khanai ko tiran cha fe na feel khatam thi na cha na mol pho na lo sam kha tam ti na ha na lo sam kha tam na mol pho kha tam ki ti dan chana itiha na feel khatam ti china nge trailer actress ka hin dinga kam lo sam khanai po ke hin mu bang bol kom te ti na nom dam ki te mi kane henge ka thana da lang te actor actress hin kwa hi Christian hin naw jana to kham actress hin na Christian hin khwa to khadi ti wang ta san point ko hile thil phalo bo jo si actor hin lang mi lang la pi jong le ina thim be na thil phalo bo chen Christian hin khwa to kha it's not about actor actress or whatever okay nong zinai tim na te pi nan dei mo le piti nom dem ipin gyal dem ei dei mole okay Ngailut na lungsi ni jolal nei lo hin na sale ka convince ting Ngailut ta ka bolde ahan ho chu them alungel zong khat ji hin na chu het them ngai ei zo patient angai in alung ka holding ka zo thei jana alung ka holding and ka Ngailut na chu ka ve sa ding and then galjo na chu tho ha chu galjo na hi okay next ana zina na ya cha na hin nei pha le na cha ten na nga ko na ipizel do le na tiam diskut ta ka cha tin kya ko na chul do de chu kanu hi is a very strong and confident mom okay atwa chaina mo manga
alung han ting le alung gel mi ko ma mo asai se ho to asai lo ho pikini gela hu chi phan thana tiam alung gel mi ko ma mo se to sei lo ho na ani na pha ka dei po ani na pha ni te ka te po alung gel ji chu ilung gel ha sei wal jong le hen aiding a disadvantage hung hinom ji insal ilung gel sei lo be se ong hi ai le ai ki torture ai le ai ki sugen te ka tinom cha hi sei ong sei wal sei di a lom ho sei di sei lo be se na lo di ka ti okay ahoi sela so thoi na khawan da la ka favorite la gospel la cha masa sao le kan sa dis ka sa nong cho khali sao le nang le ke lung gel hi pa kai kon hello tu ki gong zo se ki pa nan jui te lo asan dam thêm hiu hi tin chân chung a lung o te angai mong zingin angai vale tuni kho Jessica to ka khawan na he hai chan chu hin tan tin hong ki dong ho ka sei lung lal hon zo mai the hin na zong la na ke thiam cheu tin tuni kho ka khawan na hin ga zo si changa ki pa thu kan sei na lal zong hom thim tan ka jong zong so ma mon tan isi sun ke ni pha hai chan chu he mai tan tin na Jessica the fans so bye bye hin bolo ngatate bye bye na bon cham dam se win khat le function hokin ho akong dot thank you kit you no but one it's like to like say non ka fans ai ngai sang ai ngai lu ho lampi dong hi lo le mun khana ki mu to le ni hu ho je no mai chapang tam ta ai ho no ma za chawa ai ho lo min ni mu na wa chun hu ho je un kyang ka ke pa de wow oi sele adi okay he chan so he mai tan tien ahin ba zo se na bon zo chung wa ke pa thu kan sei next thing la ban na ke za to ke taw te mun dina te chi ka kholi man na hin ge wa zo se na bon on sun tin che bye bye sun tin che bai zan tin mang pha okay bye bye Nampila thank you okay welcome